Kamau Kerwat District Sports Association MDSA Southwest Khas Hills District hakan nyutrik urisau kala play perdaya Kelempung elek kai second division, third but fourth division ki padang sedang temai nak kebentar ki samla ki bakat Prasnem Karta. Ya kini Kelempung la play perdada UBDO Mau Kerwat CNRD Block uba L Lauren yang kumukongsan haka jingadan lang kinong kit kamjong ke MDSA bat kinong trainer of his District Sports Southwest Khas Hills. Haba phai shek jingi lek ka second division ka Mau Jai FC kalai kun persya ya ke Dirang FC kat bah ka third division ka Rang Mau SC kalai kun persya ya ke Nang Kyusha Prang Rang Blang FC kat bah ka fourth division ka jingi kun kalong hapadeng ka Dom Sok Khai SC persya ya ke Jerlang SC ki jingi lek ka ke ni ke si kilong ki ba internet ha ka ba ka Mau Jai SC kalai yo aban tap da lai la not ya ka Dirang FC haka second division kat bah ka third division karang Mau kala penliam da Sheila not ya ka Nang Kyusha Prang Rang Blang FC but haka fourth division ka Dom Sok Khai SC kala ban penliam da Sheila not ya ka Jerlang SC officials of the DSA गिरन हमने क्योंकि खाता में प्लेयर्स बदन हमने बनाने का है करने का ठीक होता है कंट्रोल याद को ये गलत है बस तरह लाइव अंदर करने का सही बंदो प्लेयर स्टार ये चीज़ का dan लाइव की डिवीजन बस देखा है करने का और होता ये हम वही kalau बैटिंग सोचना कि namanya kan lawan bercerita kalau kita prepare cuma dari district jadi kawin sikit siapa mungkin ikut player kawin di jiplay start berjumpa let's say kita ni semua mungkin impact TV impact jadi kita football player impact kita compare dia satu bahag player kita kadang kita semua jadi bah nino mungkin kata dia kali bahwa kerana dan mani nanya district kejoni dari ini division terakhir nak second fourth division kiri third division second division entah apa le kau ini penting itu jangan lagi kalau bertrain tahun practice dan di bawah dan di mana football dalam asal katakan awak dan kita dekat kau punya player wing player so wing bersama player betul dari practice kita practice kerja naik waktu sikit tidak mana sih tempat practice mau kantor apa buat bisno boring mau ada tidak kaya kamu mau kamu practice karena kalau kita mencoba kaya dasar practice dasar jadi aku kalau bisno boring bisno tak aku kalau bidai dari practice mau kita sih sebenarnya pada kan jadi buat kelakar pada dia practice jadi dia tahu ini menilai practice menilai kaya itu kalau dia akan jadi hari ini saya